Kita kekal tuh mangan Gadong. gadong pakai tuyung dal-dal. Ano pa? Pas tersadar na gitu ya gadong na. Enak. Wah, bedekut ini guys. Ya. Nangi. Pas pula agak pedes. Sakan na. Bisa ya tiba-tiba jadi ini. Padahal dia kenangan creepy. Isi udah boleh terbayangkan na rasanya nerogi kayak tuh. Ya. Pangan cuma. Udah marah banget dah.